Dobro večer u Dnevniku RTS-a. Ja sam Milica Nedić, ovo su vesti dana. Na Tari u toku borba s vatrom na pravcu ka Zaovinama i Mokroj Gori. Isključen deo dalekovoda hidroelektrane Bajina Bašta. Predsjednik Nikolić poziva poslovne banke da se ugledaju na Evropsku banku za obnovu i razvoj. I želeo bih da se rukovodstva naših poslovnih banaka manu spekulacije na tržištu, hartijama od vrednosti, spekulacijama novcem. Predsjedništvo SPS-a potvrdilo formirati vlast po republičkom modelu gde god je to moguće. Koja je formula velikog privrednog rasta Indonezije? Koliko je prosvetnih radnika u Srbiji višak? Umesto do danas, znaće se u narednih 10 dana. Požar na Tari zahvatio je 1400 hektara šume. Više od 400 vatrogasaca, pripadnika vojske, žandarmerije i dobrovoljci brane područje ka Zaovinama i Mokroj Gori. Dejstvuju 3 ruska aviona i helikopter MUP-a Srbije. Zbog požara na Tari isključen je deo dalekovoda hidroelektrane Bajina Bašta, zbog čega su smanjene isporuke struje za nekoliko miliona megavat sati dnevno. Vatrogasci, šumari, dobrovoljci uz pomoć iz vazduha 3 ruska aviona bore se da zaustave vatru pre nego što stigne ka Iveru i Mokroj Gori. Prosecaju se protivpožarni putevi i sklanjaju stabla. Držimo deonicu od Mramorka do Oštrelja. To je deonica duga 3,5 km. Probijaju se putevi kako bi vatrogasni kamioni mogli da priđu. Vrši se sečenje stabala u dužini od 20 metara do puta i to će nam biti linija odbrane. Došli smo da pomognemo da se ugasi požar, da se lokalizuje ako može. Veliki problem je gusta šuma, nepristupačan teren i nepostojanje protivpožarnih puteva. Nego da postoje jednostavno planovi i da gazdinstva se aktiviraju, da jednostavno Srbiju obezbijede od vatre, ne samo očekujući fantastične kamione, nego protivpožarnim prugama i svim onim što možda se učini da požar ne dođe. Ja mislim da konačan udar ovoj vatri će zadati kiša. Dim i čađ spustili su se i do Bajine Bašte, udaljene 15 kilometara. Bilo je teško disati, teško. Osjećao se mnogo veliki dim. Jeste, kod nas kući imalo je ispred one gareši, kako da vam kažem, ono što je dolazilo od... Savet lekara je da u takvim situacijama posebno hronični bolesnici ne napuštaju kuću, a ako moraju... Obavezno da nose sa sobom tečnost, znači dovoljno količine vode, da nakvase marame koje će da stavljaju na disane organe, tako da bi što manje sprečili udisaj ovih koncentracija ovih zagušljivih gasova. Sa Mitrovca se dim povukao, a deca i turisti su bezbedni. Zbog požara na Tari isključeni su dalekovodi koji povezuju značajne proizvodne kapacitete Drinsko-Limskih hidroelektrana, pa je isporuka struje smanjena za nekoliko miliona kilovat sati dnevno. Gori i na 7 lokacija u Topličkom okrugu, a najkritičnije je u ataru sela Rgaje u opštini Prokuplje. Vatra je delimično stavljena pod kontrolu, ali i dalje preti da ugrozi kuće u susednom selu Novi Đurevac. Srbiji je potrebna razvojna banka od koje bi koristi imali i građani i privreda, poručuje predsjednik Tomislav Nikolić. Poslovne banke, kaže, treba da se manu spekulacije i okrenu ulaganjima u privredu. Sa predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj Sumom Čakrabartijem obišao je novi pogon fabrike Soja Protein u Bečeju, gde će raditi 50 ljudi. Predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj obišao i Zrenjaninsku Beohemiju, za čiji je razvoj ta banka sa još 4 komercijalne banke prošle godine obezbedila kredit od 68 miliona evra. I sam, kako kaže, pogođen sušom, jer su mu voćnjaci slabo rodili. Predsjednik Srbije razgovarao je u Bečeju sa građanima koje muči ista muka. Treba uložiti u tu infrastrukturu vezanu za navodnjavanje. Mislim, pogledajte samo ove naše travnate površine, bukvalno su sve izgorele. Ulagat ćemo mnogo u poljoprivredu, navodnjavanje pre svega. Sad se vidi, nas ne mogu da čekaju kišne godine, samo sušne. Zbog štete od suše, vlada će, kaže, morati da se zaduži da bi osposobila kanale za navodnjavanje i izgradila nove. To je bila jedna tema razgovora predsjednika države i predsjednika Evropske banke za obnovu i razvoj. I želeo bih da se rukovodstva naših poslovnih banaka manu spekulacije na tržištu, hartijama od vrednosti, spekulacijama novcem
finansiranja sumnjivih projekata ili nepostojećih i da se ugledaju na Evropsku banku koja je došla ovde, najpre kreditirala, potom pomagala da druge banke kreditiraju, a onda shvatila da ovde može da bude i vlasnik. Srbija će morati mnogo da ulaže u poljoprivredu i energetiku. Vlada će, kaže, morati da počne da razmišlja da je njiva fabrika. Kao što u fabrici planirate 100.000 proizvoda godišnje ili 200 ili 5.000 ili milion, tako možete da planirate na njivi i to mora da rodi. A fabrika koju su obišli u Bečeju za Evropsku banku za obnovu i razvoj je primer šta je moguće uraditi uprkos krizi. Sledeće godine planiramo novu strategiju za Srbiju. Nova vlada ima vremena da ustanovi prioritete i stvori uslove da zemlja bude privlačna za investitore. Mi smo onda tu da pomognemo. Uz podsjećanje da je Evropska banka za obnovu i razvoj u Srbiji uložila više od 3 milijarde evra. Prvi čovek te institucije odlazeći iz Srbije najavljuje još 400 miliona za ovu godinu. A u zavisnosti od politike vlade i od projekata na istu sumu Srbija bi mogla da računa i sledeće godine. Za Dnevnik, Sanja Ljubisavljević. Predsjedništvo Socijalističke partije Srbije ocenilo je da je vlada u proteklih mesec dana radila dobro i da vlada timski duh. Pored rupe u budžetu, evropskih integracija i imenovanja direktora pojedinih kancelarija, razmatralo se i prekomponovanje vlasti na lokalu po republičkom modelu. Postoji apsolutno saglasnost članova predsjedništva da lokalne vlasti suda tamo gde imamo dovoljan broj odbornika treba praviti po modelu na koje je napravljena republička vlast. Pojedinačno, Novi Sad je bio predmet razgovora, ostale lokalne samouprave nisu, ali čim postoji saglasnost svih, onda nema uopšte, da kažem, potrebe za isticanjem neke lokalne samouprave. S obzirom da su negde u pitanju opštine, gradovi, u svakom slučaju predsjedništvo smatra da lokalne vlasti treba prekomponovati. Neki mediji javili su da su stranke koje pokušavaju da formiraju novu većinu u Novom Sadu poslale odbornike u karantin u hotel na Fruškoj gori. I to kako su naveli sve do nove sednice Skupštine grada. Novosadska opozicija to negira, potvrđujući samo da je sastanka bilo. Novinarske ekipe po šumama i gorama u potrazi za 40 odbornika koji su navodno u izolaciji u jednom fruškogorskom hotelu. Tamo, međutim, ni jedno poznato lice iz Novosadske skupštine. U hotelu ne žele pred kamerama da komentarišu listu gostiju. Daleko od kamera potvrđuju da su odbornici juče bili na Fruškoj gori i da su posle sastanka hotel napustili sinoć. Jedni odbijaju da govore o tome, drugi kažu da ne znaju gde su njihovi odbornici, a treći nisu dostupni. Da se 40 odbornika opozicije ipak sastalo na Fruškoj gori, potvrđuju u poslaničkoj grupi Novi Sad odmah. Kažu samo da bi se dogovorili o narednim koracima. Od prvog dana smo mi predstavljeni kao nekakva horda grabljivaca koja čeka da pokupi plen budžeta grada Novog Sada i ovo je nastavak jedne takve priče gde se pokušava predstaviti da mi nemamo poverenja u sopstvene odbornike, što naravno nije tačno. Sednica Skupštine Novog Sada, na kojoj je trebalo da se raspravlja o smeni gradonačelnika Igora Pavličića, odložena je u sredu zbog nedostatka kvoruma. Ocenjujući da je zakazana na skandalozan način samo 45 minuta ranije, opozicija i dalje tvrdi da ima većinu. U Kniću Liberalno-demokratska partija tvrdi da socijalisti na svaki način pokušavaju da budu deo lokalne vlasti i da za to koriste i javna preduzeća. U LDP-u ocenjuju da je na sceni još jedan pokušaj prekomponovanja lokalne vlasti po ugledu na republičku i da se odbornici potkupljuju. Socijalisti to demantuju, kao i odbornice koje su se iščlanile iz DS-a i SNS-a. Vlast u Kniću čine LDP, DS, naprednjaci i URS. Samostalne odbornice, dugogodišnji funkcioner knićanskih demokrata Leposava Milićević i donedavna članica naprednjaka Danijela Mojsilović izašle su iz stranaka odmah po konstituisanju Skupštine Knića, nezadovoljne postizbornom koalicijom i tretmanom u sada već bivšim partijama. Optužbe da su za ostavke primile mito od socijalista smatraju uvredljivim. Mene nema ko čime da potkupi, radim 17 godina, imam kuću, porodicu, odraslu decu, stalan posao, znači nema razloga da se razmišlja u tom smeru, niti neko može da me kupi, niti ima čime da me kupi. Znači neću ni SPS da podržim ako ne radi kako treba i ako se ne radi u interesu naroda.
Dešavanje u opštini Knić stigla su i do Skupštine Srbije. Poslanik LDP-a novinarima je otkrio da su ostavke knićanskih odbornica opštinskim odborima partija prosleđene poštom Kragujevačkog javnog preduzeća Elektrošumadija. Kniću se šalju pisma iz Elektrošumadije, koja je deo javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije. Pa su do sada korišćeni javni resursi u kampanjama, u raznim drugim stvarima, ali ovo je ipak jedna od prvih situacija kada se koriste i kao neka vrsta pošte, odnosno način da se prave novi koalicijni aranžmani. Navodeći da je reč o nesmotrenosti, socijalisti Knića negiraju kupovinu odbornika. Ja sam zaposlena u Elektrošumadiji i to je bila moja neobazrivost. Uz poštu Elektrošumadije su otišla nesmotreno i pisma odbornice koje su me zamolile da predam na pošti u Kragujevcu svojim partijama. Posle svega, vladajuća koalicija u Kniću okupljena oko Demokratske stranke ima 17 odbornika, a opozicija oko SPS-a 16. Trgovina odbornicima, kažu, još je na snazi. Čak je bilo i sinoć nuđeno pojedinim odbornicima i nošene pare. Nuđeno sinoć, već gde su bili dvojica koji su išli da to učine i da urade da bi nabavili to još jedno. Ukoliko se dokaže da je bilo kakvih razgovora u vezi kupovine odbornika, ja prihvatam krivičnu odgovornost. Zbog političkih previranja, građani Knića za sada ne trpe. Sve službe normalno funkcionišu. Predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović saopštava da nova kosovska politika Srbije mora da bude jasna i oslobođena stalnog preispitivanja i samocenzure zbog partijskih rejtinga, uz napomenu da ne sme da se propusti ovaj trenutak koji će, kaže, odrediti budući kurs zemlje. Iz LDP-a najavljuju da će insistirati da se cela stvar ne posmatra u kontekstu šta treba da žrtvujemo da bismo dobili kandidaturu, već kako povezati ta dva procesa. Potpredsednik DSS-a Slobodan Samardžić smatra da vlada, poput prethodne, koristi iluziju pristupanja Evropskoj uniji kao opravdanje za kosovsku politiku, iako to, kako ocenjuje, za Srbiju više nema nikakvog smisla. Žitelji Kosova i Metohije koji imaju vozačku dozvolu MUP-a Srbije od danas ne mogu da upravljaju vozilima sa registarskim tablicama koje izdaju kosovske institucije. Zato im je neophodna vozačka dozvola koju izdaju kosovske vlasti. Postoji mogućnost zamene vozačkih dozvola MUP-a Srbije kosovskim dozvolama. Uoči aeromitinga na aerodromu Batajnica priređen je dan za medije. Novinari i zaposleni u vojsci i njihove porodice pratili su generalnu probu domaćih i stranih vazduhoplova. Akreditovano je više od 500 novinara, snimatelja i fotoreportera, među kojima je polovina iz inostranstva. To je do sada najveće interesovanje za jedan vojni događaj u zemlji. Aeromiting kojim se obeležava vek srpske vojne avijacije okuplja najveći broj vazduhoplova do sada. Posebno atraktivan je nastup ruske akrogrupe Striži, koja leti na migovima 29. Gosti iz Ohaja omogućili su posetiocima da uđu u Boeing Stratotanker, glavni tanker američkog vazduhoplovstva. Mi smo vam kao leteća benzinska pumpa. Drago nam je da smo ovde da naučimo nešto o vama i pokažemo vam naš avion. Organizacija je sjajna, primljeni smo fantastično. Ja sam pilot i instruktor na Alfa Jetu, avionu za obuku, koji ima iste sposobnosti kao vaš Galeb G4, koji je dosta dobar. I vaš MiG-29 je moćan avion. Timovi iz 11 zemalja leteće u 27 letelica. To što su tu samo je potvrda da je vazduhoplovstvo Vojske Srbije ispunilo sve te tehničke zahteve i da nismo sposobni samo da ih ugostimo, nego smo sposobni da imamo takve vazduhoplove u svom sastavu. Pored 57 letelica sportskih organizacija i klubova, domaća avijacija nastupa sa više od 40 vojnih vazduhoplova. Pre 100 godina Srbija je bila jedna od 15 zemalja u svetu koja je imala vojno vazduhoplovstvo i jedna od 5 zemalja koja ga je koristila u borbenim dejstvima. Kakva je budućnost našeg vojnog vazduhoplovstva zavisi od toga da li će država moći da izdvoji oko $1 milijardu koliko je potrebno za nabavku novih višenamenskih borbenih aviona. Od 200 letelica koje posjeduje naše vazduhoplovstvo, manje od pola je u letnom stanju. Za 4 remontovana MiG-29 resursi ističu za 10 godina, ali za MiG-ove 21 već sledeće. U Palati Srbija u toku je prijem koji Ministarstvo odbrane priređuje u čast učesnika manifestacije. Tamo je naša novinarka Marija Savić-Stamenić. Marija, ko je još na prijemu?
Milica, ovde su svi piloti koji će sutra na aeromitingu pokazati šta znaju i kakve sve manevre na svojim letjelicama mogu da izvedu. Osim toga, ovde je i predsjednik Srbije, zatim predstavnici vlade, medija, diplomatskog kora, kao i osvajači medalja na olimpijskim igrama u Londonu. A gost dnevnika je potpredsjednik vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vučić. Gospodine Vučiću, hvala vam što ste gost dnevnika. Vi ste najavili da će ovo biti najveći događaj ovakve vrste u Srbiji u poslednjih 25 godina. Očekuje se i veliki broj posetilaca. Da li je urađeno sve što je bilo moguće da ovaj događaj prođe bez problema, dakle, posebno kad je u pitanju bezbednost? Naša vojska je preduzela sve mere koje su neophodne da bi se garantovala bezbednost svim učesnicima, kako letačima, dakle pilotima, kompletnom osoblju, razume se tako i građanima. Ja pozivam sve ljude, ne samo u Beogradu, već u celoj Srbiji, da sutra dođu na nešto što ja sam procenjivao i rekao, mislim da će biti verovatno najveći skup na otvorenom u Srbiji u poslednjih 25 godina, računajući na neke skupove iz 88. i 9. Dakle, da će čak i od tih skupova biti veći, a kad govorimo o značaju, rekao bih da je strašno važno to, i to su svi večeras primetili, videli ste tu i američke generale i ruske pukovnike i imat ćemo prvi put na jednom mestu u poslednjih 20 godina, dakle, na nebu Srbije istovremeno ruske avione, ruske pilote, ruske oficire u naše zemlje, američke pilote, imaćemo američke avione u okviru danskog kontingenta, dakle u okviru njihovih snaga, Danci su izvanredni piloti i očekujem dakle da predstavnici svih 16 zemalja budu zadovoljni iz celog sveta, ali da pre svega naši građani budu zadovoljni jer mi predstavljamo Srbiju danas na najbolji mogući način, predstavljamo je celom svetu, pokazujemo da možemo da sarađujemo i sa Zapadom i sa Istokom, ali da istovremeno od naših gostiju mnogo toga naučimo, da unapredimo našu i industriju, ali da unapredimo i našu tehnologiju, a uveren sam da najveći broj ljudi koji će doći pre svega da vidi srpske pilote, naše snage u vazduhu, da će biti zadovoljni našim znanjem, veštinom naših ljudi, njihovom obučenošću. Oni su se spremali, želim ljudima da kažem, mesecima za ovaj dan i srpski piloti sutra pokušat će da budu uspešniji, što je veoma teško i od ruskih i od danskih pilota i od pilota iz Eurofightera i Gripena koji su hit avioni u Evropi. Dakle, tako da ja pozivam sve ljude da i sa svojim porodicama dođu. Mi očekujemo više od 100.000 ljudi u svakom slučaju, a bit će saobraćajnih problema, u to nema sumnje. Do centra Batajnice će iz Beograda ići saobraćaj odatle pešice i do centra Nove Pazove iz tog smera će se ići pešice, tako da molim ljude samo da ranije dođu, a mi ćemo se postarati da sve drugo bude red. Šta će vama sutra biti najzanimljivije da vidite na aeromitingu? Pa pre svega da razgovaramo sa visokim gostima o tome kako da napredimo našu vojnu industriju, šta je ono što mi možemo da prodamo njima. Uvijek razmišljam na taj ekonomski način šta je ono gde mi možemo našu namensku proizvodnju da poboljšamo, šta je ono što naša pamet može da stvori, za šta su oni zainteresovani, ali istovremeno da vidimo kako i na koji način i najjeftinije moguće da bolje opremimo i modernije opremimo naše vazduhoplovne snage. Ovo je 100-godišnjica srpske avijacije, srpskog vazduhoplovstva i uveren sam da ćemo naći rešenja u naredne 2 ili 3 godine, a već ove godine će biti značajnijih poboljšanja. Želim da se pohvalim građanima Srbije da smo mi ovu priliku iskoristili da drugu pistu na Batajničkom aerodromu u potpunosti popravimo, da je uradimo, da je pokrijemo i mislim da ćemo do kraja godine imati i nova ulaganja na Batajničkom aerodromu i mislim da će sami ljudi iz srpskog vazduhoplovstva biti, ako ne mnogo, ono nešto zadovoljnije. Kad govorite o toj modernizaciji, dugo se govori da je neophodna modernizacija srpskog vazduhoplova. Dakle, da li možda možemo da očekujemo nabavku nekih novih letelica u narednom periodu i možda neke od ovih letelica koje ćemo vidjeti sutra u Beogradu? To su obično, i kad se na tome radi, a rekao sam šta nam je prioritet, pre svega da prodamo ono što mi radimo, naše znanje, našu tehnologiju, a to i kad se radi, onda pre nego što se završi svakako ne bih saopštavao ni na jednoj televiziji
ovo je nacionalna televizija koju veoma poštujem, ali podrazumeva se da to nije nešto o čemu bismo nadugačko i naširoko pričali, ali ljudi sutra moraju da znaju, sutra će da vide našu lovačku zaštitu, dakle vidjet će naše migove, 29-ke, 20 jedinice, vidjet će naše avione za obuku i želim posebno da zamolim ljude da obrate pažnju na novi avion naš, to je avion Lasta, sa kojim već imamo uspeha na međunarodnom tržištu, očekujemo da napravimo još uspeha, da ga još više prodamo, dakle to radi UTVA Pančevačka, izvanredan avion za obuku, do sada je pokazao se kao zaista izvanredan i naši kupci to danas komentarišu i volio bih da to ljudi sutra mogu i umeju da ocene na najbolji mogući način. Ali u svakom slučaju, u sve to što mi znamo šta nam je potrebno, ja želim da vam kažem, dakle, da niko, pa čak ni iz ovih velikih zemalja, ne dovodi u pitanje respektabilnost ne samo srpskih vazduhoplovnih, već uopšte srpskih vojnih snaga, tako da građani Srbije mogu mirno da spavaju, imaju ozbiljnu, dobru i snažnu vojsku koja ih čuva. Hvala vam što ste govorili za RTS. Milice, mi smo mislili na sve one koji sutra neće moći da dođu na aerodrom u Batajnici. Radio televizija Srbije direktno prenosi najveći deo aeromitinga sutra, dakle od 10:30 pa do 15 sati na našem prvom programu. Milice? Hvala ti i hvala potpredsjedniku vlade i ministru vojnom gospodinu Vučiću. Čuli ste, Marija Savić-Stamenić javila se uživo iz Palate Srbije. U nastavku vesti iz sveta, u Siriji snage predsjednika Bašara el-Asada su u opštoj ofanzivi protiv pobunjenika. Stižu izveštaji i o nizu eksplozija širom zemlje, uključujući i 15 žrtava u Damasku. Diplomatije Rusije i Kine optužuju Zapad za sprečavanje mirnog rješenja. Sirijska vlada uz vojnu pokreće i medijsku ofanzivu. Posle neočekivanog intervjua predsjednika Asada, državna televizija izveštava sa terena o velikoj pobjedi nad pobunjenicima na aerodromu pored Alepa. Javljaju o desetinama ubijenih terorista i velikoj količini zapaljenog oružja. Ipak, grad Alep je i dalje u rukama pobunjenika, a borbe se vode i u mnogim gradovima širom zemlje. Svi dosadašnji pokušaji da se dve strane u Siriji dovedu za pregovarački sto su propali. Moskva kaže da bi bilo naivno očekivati da sirijski predsjednik Bašar el-Asad prvi povuče vojnike iz velikih gradova, što Zapad predlaže, pa da čeka da opozicija uradi to isto. Kada naši partneri kažu da sirijska vlada treba prva da prekine vatru i povuče sve svoje snage i oružje iz gradova, onda da pozove opoziciju da učine isto. To je jednostavno neizvodljivo. Ili su ljudi naivni, ili je reč o nekakvoj provokaciji. To nema veze sa podrškom sirijskom režimu, već oslikava realnost na terenu. Šef kineske diplomatije Yang Jiechi je u telefonskom razgovoru sa novim međunarodnim izaslanikom za Siriju, Lahdarom Brahimijem, izrazio zabrinutost zbog pogoršavanja situacije u Siriji i humanitarnih problema koje to izaziva. Iako je o Siriji bilo reči na upravo završenom samitu nesvrstanih u Teheranu, glavna tema skupa bio je iranski nuklearni program. Samit je završen deklaracijom u kojoj se podržava pravo Irana da koristi nuklearnu energiju u miroljubive svrhe. Istim dokumentom osuđuju se jednostrane sankcije prema Iranu i podržava stvaranje palestinske države. Zbog brige za američku i evropsku ekonomiju koje muče kriza i dugovi, malo se govori o svetlim tačkama na svetskom ekonomskom horizontu, kakva je, na primjer, Indonezija. Indonežanska privreda raste preko svih očekivanja. Stručnjaci kažu da bi, ako odoli izazovima, do 2030. mogla da postane peta na svetu. Dok se drugi bore s recesijom, indonežanski ekonomski rast nadmašuje sve osim kineskog. Najveća privreda Jugoistočne Azije je od početka aprila do kraja juna porasla 6,4%. Indonezija je jedna od 11 zemalja za koje Goldman Sachs smatra da imaju mogućnost da u ovom veku preuzmu svetski ekonomski primat. Ona ima jako dobre temelje, pre svega zato što se predviđa da će, zahvaljujući velikim prirodnim bogatstvima, znači u oblasti energetike i drugom rudnom bogatstvu, Indonezija do 2030. godine postati energetski samodovoljna. Zatim ona ima veoma zdravu starosnu strukturu stanovništva, znači odnos radno aktivnog stanovništva i izdržavanog. Temelj razvoja Indonezije je tržište od 240 miliona stanovnika, koliko živi u četvrtoj najmnogoljudnijoj zemlji na svetu, pa se polovina nacionalnog bruto proizvoda ostvari od domaće potrošnje. Rastu zarade i padaju kamatne stope na pozajmice, pa Indonežani sve više troše, možda i preko mere.
Indonezija se sada oslanja na domaću potrošnju, što bez jakog izvoza i nije tako pozitivno. To je sigurno jedna od ekonomija sa najbržim rastom na svetu, ali postoji opasnost da i ona uspori. Isti fenomen potrošnje bio je osnova ekonomskog rasta Indije od 9% godišnje, koji je trajao od 2004. do krize 2008. Sada se gotovo prepolovio na 5,3%, pa stručnjaci upozoravaju da bi se moglo dogoditi da u skraćenici BRICS više ne bude Indija, nego Indonezija. Ja ne vidim stvari tako. Ranije je bilo moderno govoriti da Indija je u velikom usponu, kako će ona nadmašiti Kinu ili ona jedan takmac Kini, sada Indija, Indonezija i slično. Stručnjaci upozoravaju Indonežane da ih ne zavaraju podaci poput onog da je zemlja posle godina zavisnosti od MMF-a sada pozajmila toj instituciji $1 milijardu ili onog da je američki proizvođač aviona Boeing najveću narudžbinu od 230 letelica dobio od jedne u svetu nepoznate indonežanske kompanije. Već 5 godina naime ne raste proizvodnja, nego se prodaju sirovine i rudno bogatstvo, pa bi se moglo dogoditi da potroše sami sebe. Početak školske godine otvara pitanje viškova u prosveti. Iako je najavljeno da će do 1. septembra biti saopšteno koliko je prosvetnih radnika višak, u Ministarstvu prosvete kažu da ne žele da licitiraju i podatke sada najavljuju do 10. septembra. Proteklih godina nestao jedan grad đaka veličine Niša. 200.000 manje đaka, ali više predavača, posebno učitelja i nastavnika fizičkog. Manje je samo nastavnika stranog jezika. Prošle godine sam bio na listi tehnoloških viškova i bio sam raspoređen na rad u nastavi kao učitelj, a ove godine sam takođe na toj listi, s tim da ću ove godine raditi poslove vezane za biblioteku i medijateku u istoj školi koje radim. U Kragujevcu problem sa manjkom radnog vremena ima 227 prosvetara, od kojih je 15 potpuno ostalo bez časova. Uglavnom će se veliki broj ovih slučajeva rešiti u okviru samih škola, neke ćemo morati da rasporedimo i druge škole, tako da očekujemo da posle raspoređivanja, odnosno do početka školske godine, to bude u velikom broju rešeno. Prekobranih u prosveti nije samo zbog pada nataliteta. Nemali broj dece ne upisuje srednju školu, prethodnih godina bilo je i neplanskog zapošljavanja, a ima i onih koji biraju posao. I tu ima problema i tu smo kazali upravi da kolege biraju poslove i ponašaju se bahato. Mi smo se dogovorili na društvu direktora i na aktivima direktora da takve prijavljujemo. Obezbeđeno je radno mesto zaposlenima u obrazovanju u narednih par godina, ali nije obezbeđena plata. Samohrana majka koja živi sa 10%, jer je zaštićena kategorija, pa je ne može prestati radni odnos, ne može da živi sa 10%. Pošto nema socijalnog programa, mi očekujemo da će ovo trajati i ne vidimo rešenje. I ove godine nezvanična licitacija je u toku, sve dok ne bude saopšteno koliko je zaposlenih u prosveti višak. Od nekoliko hiljada na kraju se, podsjeća ministar Žarko Obradović, stigne do najviše 200. Koliko je zaposlenih zaista višak, znaće se za 2 godine, kada se bude prešlo na finansiranje zaposlenih po broju učenika. A da bi se deca od predškolskih dana usmeravala ka pravim vrednostima, Narodna biblioteka Srbije pokrenula je Dečiju narodnu biblioteku. U sklopu programa, a povodom početka nove školske godine, organizovan je Dečiji dan. Kreativne radionice, da bi se najmlađi upoznali sa radom najstarije institucije kulture u zemlji, kako su nastajale rukopisne knjige i kako se dela čuvaju. Kakva je to knjiga i koliko je stara? Mine za oktobar. To je zapravo zbirka poezije koja se čitala u oktobru mesecu na bogosluženju, a knjiga je stara negde oko 750 godina. A što sad vi to radite? Evo, sad ću vam ja pokazati kako se radi restauracija nedostajućih delova. Znači, prvo uzimamo skrobni lepak, zato što je to prirodni lepak koji ne uništava dodatno ove knjige koje mi inače lečimo. Deca su se družila sa piscima, ilustratorima i glumcima. Najpre moj poklon, a onda moja reč. Koja je vaša omiljena knjiga? Ma šta mi reči? A znaš zašto? Zato što u naslovu te knjige postoji i reč mašta. Pa može da znači mašta mi reče ili ma nemoj šta mi reče. Zašto stalno nosite ranac? Zato što u njemu krije mnoge tajne. Vidjet ćeš kakve sve tajne imamo u njemu. Ja sam našao neke predmete za koje niko ne zna čemu služe.
Od danas u Narodnoj biblioteci Srbije postojaće dečiji kutak. Deca će moći da dolaze u Narodnu biblioteku Srbije svakoga radnog dana i subotom od 8 do 15 časova da se druže i da donose od kuće svoje stare knjige i da menjaju za knjige koje se već nalaze kod nas. Pod sloganom "Kako su čuvali za nas, sačuvajmo za druge", akcija prikupljanja starog papira svake srede na platovu ispred biblioteke. Pozvani su svi građani, a najuspešnije škole dobit će knjige za svoje biblioteke. Ako je danas bio na Adi Ciganliji, mogao je da uživa u festivalu joge i nauči mnogo toga, kako da vežba, diše i koncentriše se. Koliko ste samo puta veći deo dana proveli na poslu ili posao poneli kući? Ovi ljudi pronašli su način kako da se izbore sa pritiskom. Na časovima joge sam naučila da se opustim. Tako da u trenucima stresa mogu bolje da sagledam određenu situaciju i da kažem na najbolji način nađem rešenje. Primećujem da sam smirenija u odlukama, znači nema naglih odlučivanja, nema bezrazložnog trošenja energije, nego jednostavno jedan smiren pristup svakodnevnim izazovima. Duboko udahnuti, sačekati koji sekund i izdahnuti. Razumete, znači kad imate kontrolu nad dahom, tad imamo i kontrolu nad nekim našim reakcijama. Jedinstvo uma, tela i duha. Joga, tvrde stručnjaci, utiče na sve aspekte života. Pomaže u normalizaciji telesne težine, da blagotvorno utiče na nervni sistem, kardiovaskularni sistem. Znači, to se ranije iskustveno znalo, ali vrlo je važno što sad i naučna istraživanja dokazuju tu blagodet joge. Ne morate biti ni mladi, ni gibki, niti u kondiciji da biste vežbali jogu. Potrebna vam je samovolja da pomognete svom telu i duhu. Za Dnevnik, Ivana Božović. Dobre vesti iz Londona. Slobodane, na Paraolimpijskim igrama obezbeđene su 2 nove medalje za Srbiju. Lepe vesti zaista iz Velike Britanije, 2 nove medalje zagarantovane za našu zemlju. Na Paraolimpijskim igrama u Londonu stonotenisarka Srbije Borislava Perić-Branković plasirala se u finalu u klasi 4 pobedom nad kineskinjom Jao Zhango 3-2. U konkurenciji stonotenisijara u klasi 3 srpski predstavnik Zlatko Kessler pobedio u polufinalu Nemca Tomasa Schmidt-Bergera sa 3-0, te je on obezbedio novu medalju za Srbiju. Atletičar Draženko Mitrović osvojio 8. mesto u bacanju kugle. Mitrović nastavlja nastup u Londonu gdje će 5. septembra takmičiti se u bacanju diska, a 3 dana kasnije u bacanju koplja. Srpski reprezentativci u seljaštvu Siniša Vidić, Dragan Ristić i Laslo Šuranji nisu uspeli da se plasiraju u finalu u disciplini vazdušna puška. Prelazimo sada na domaći fudbal. Danas su na programu utakmice 4. kola, da vidimo rezultate. Hajduk Radnički 0-0, Smederevo Novi Pazar 0-0, Spartak Rad 2-3, BSK Javor 1-0, Jagodina Sloboda 2-0, Donji Srem Vojvodina igra se od 21 sat. U nedelju još 2 meča, OFK Beograd Partizan i Crvena Zvezda Radnički Niš. BSK iz Borče je do druge pobjede u šampionatu došao golom 20-godišnjeg Mileta Savkovića u 36. minutu meča. Za konačnih BSK Javor 1-0. 6. dana takmičenja na otvorenom prvenstvu Amerike nastup u singlu završila je Jelena Janković koja je sa 6-3, 7-5 izgubila od Poljakinje Agnješke Radvanske. Ana Ivanović igra od 1 čas posle ponoći. Protivnice je domaća takmičarka Sloane Stevens. U konkurenciji tenisera dalje plasman obezbedili su Novak Đoković i Janko Tipsarević. Novak Đoković se prvi put u karijeri sastao sa Rogerijom Dutrom da Silvom i savladao Brazilca za 100 minuta sa 6-2, 6-1 i 6-2. Jak vetar i temperatura od 30 stepeni bili su problem za oba tenisera, tako da Đoković u nastavku posebnu pažnju mora obratiti na fizičku spremnost. Fizičko stanje dobro i ukoliko vodite računa o oporavku, koliko i o fizičkoj pripremljenosti. Učio sam ih svojih grešaka, tako da kažem, i iskustava uopšte u toku proteklih par godina. Prošle godine sam imao izvanrednih 7-8 meseci. Izgubio sam samo 1 meč u toku tog perioda i posle toga sam zaradio tu jednu povredu koja me je koštala nastavka sezone.
Sledeći Novakov protivnik je Francuz Julien Beneteau, dok će Janko Tipsarević u narednoj rundi igrati protiv Grega Zemlje iz Slovenije. Tipsarević je u ovom kolu u 3 seta stigao do pobede, rezultatom 6-4, 6-3 i 6-4. Janko je bio bolji od domaćeg tenisera Briana Bakera. Zadovoljan sam igrom danas. Igrao sam jako dobro od početka do kraja. Nisam dao svom protivniku da se vrati u meč ni u jednom trenutku. Dan pauze će mi sigurno prijati, iako sam uspeo da završim u 3 seta i spreman sam za sledeći izazov. Muška košarkaška reprezentacija Srbije stigla u Podgoricu, gde u nedelju od 20 sati i 30 minuta uz direktan prenos na RTS-u igra meč 7. kola kvalifikacija za Eurobasket 2013. Protivnik je selekcija Crne Gore. A pre nekoliko dana 4 momka iz Srbije dospeli su u centar pažnje ljubitelja košarke, osvojivši zlatnu medalju na prvom svetskom prvenstvu u basketu 3x3 održanom u Atini. Da se najbolji basket igra u Srbiji potvrdili su Marko Savić, Marko Ždero, Milan Bošković i Dušan Domović-Bulut. Momci u koje je Košarkaški savez Srbije imao puno poverenje kad ih je poslao na prvi svetski šampionat u basketu 3x3, odakle su se oni vratili sa osvojenom zlatnom medaljom. Ovo je bila prva godina onako da smo krenuli po tim međunarodnim turnirima i što nam je zapravo i donelo jedno veliko iskustvo bez kog verujem da ne bi uspeli da uradimo to što smo uradili. Pogledali smo se i rekli daj da odigramo ovo do kraja, zaslužili smo, borili smo se maksimalno smo od svake utakmice do svake utakmice igrali, tako da odigraju ovo do kraja, nemamo šta da izgubimo. Srpski basketaši bili su u Atini bolji na primjer od Španije, koji su predvodili legendarni bivši reprezentativci Jorge Garbajosa i Carlos Jimenez. Savladali su zatim i favoriti iz Amerike, kao i na kraju u finalu francuski sastav. Više sam bio u igri u prvom delu turnira protiv ovih, da kažem, viših i fizički jačih ekipa, a kad god su bile ove niže i brže ekipe, ja sam se držao po strani i prepustio kolegama da rade svoj posao. Pa sigurno da svako jednom prilikom u životu sigurno pomisli da želi da bude najbolji na svetu u bilo čemu. Meni se desilo to da sam prvi u svetu u sportu koji volim i sa drugarima s kojima sam odrastao. Basket 3x3 naći će se kao demonstracioni sport u programu Olimpijskih igara u Riju 2016. godine. Jako nevreme koje je jutros pogodilo zadarsko područje izazvalo je bujice na ulicama i haos u saobraćaju. Poplavljeni su podrumi, bašte i dvorišta, mnoga vozila koja su u kvaru zbog vode stoje zaglavljena na ulicama. Sve vatrogasne ekipe angažovane su na otklanjanju posledica nevremena. I sutra će veći deo Evrope biti pod uticajem anticiklona sve do četvrtka, u većem delu Srbije pretežno vedro i toplo. Temperatura je iznad prosečnih vrednosti za početak septembra, u većini mesta u intervalu od 28 do 33 stepena. U nedelju pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti na zapadu i jugozapadu, ponegde kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. U južnom Banatu povremeno jak jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 22 stepena, najviša dnevna od 29 do 34 stepena. I u glavnom gradu sunce i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura 31 stepen. 1. septembar, još jednom ukratko. Na Tari u toku borba s vatrom na pravcu ka Zaovinama i Mokroj gori. Isključen deo dalekovoda hidroelektrane Bajina Bašta. Predsjednik Nikolić poziva poslovne banke da se ugledaju na Evropsku banku za obnovu i razvoj. I želeo bih da se rukovodstva naših poslovnih banaka manu spekulacije na tržištu, hartijama od vrednosti, spekulacijama novcem. Predsjedništvo SPS-a potvrdilo formirati vlast po republičkom modelu gde god je to moguće. Neočekivan privredni rast Indonezije za samo 3 meseca veći od 6%. Koliko je prosvetnih radnika u Srbiji višak? Umesto do danas, znaće se u narednih 10 dana. Vi ste gledali Dnevnik, ostanite uz RTS, prijatno vam subotnje veče.